Cybercrime bill atembere computer and misuse area 2018. Iri amendment 2024 actually, iri to amendment bill 2024, which is just those clauses. Lakini mbuga nontu boku aria yejirire ni okuretete kiwewe. Na ojo wakiri uga ima kwina freedom of expression as an issue na ima antu jabwiri utegerwa kama tukamenya nontu na ku kwaria gwantu ikugo guchenja ya mantu. Naru nonete kwi muntu kwi mwana ora ithitwe rutere rwa Miru na from the media tweja twamenya tutingeja kuroja kumenya na mantu jara wamba kuija kuhamure o itheni so jakeja kwija jakakunikirwa jakerwa nandi ukaria nonto ija kuhamure kano sometimes the justice will not be served so kwire kana ukona ni mbice mwana ora ukona ni mbice mwana ora no muonani lakini ukona naru justice yomba kwije ka served nonto mbice era ni onerwe ituambiritie kana kago kwa radio yes katene kwa kuona justice because the person involved ni mtu kurikana na mbecha ni mtu uwekira kinya police muukoni lakini no mtu vwa media na baadhi aterete mantu je kwa tuika ya kurema lakini rami social media yejerere kwa tuika at least bakuona contact si antu bane nene ba kumenyekana mno ke TikTok edo that na watu mambiche yu na kana ka record kakiwa what happened mwana uthai nonete justice in fact nonete justice gukurukira social media so I'm also wondering okay akuto kwiro kinyambiche yego tumba kutikira mitandaone mianto ya jago kwaria ndi okay akwithira ya ustora tuwe yogo ithanitie yo mwikira ogwa uratuma kwari mitandaone then justice ineka uma so ndithugania mbuga party mwere anene ikethirwa i clarity ku clarify uria watho buria bukuga imbio yongwa bukumanisha buga ethira iyi kwina kuingwa bumbe ku define boga kambuga wakiri akombo twira wengwa twire definitions imwe no ntondiona clauses imwe antu bekirite the words in quotes baka ugana ndo amba kuigwa ethira ija kwali otomba kwali kutibwiri kwirwa ake otomba kwali tubwiri kwirwa imbio yongwa in details eka define kwa kurega kwalia kal tore abakiri ugakaire uchiurie kal timbi kenda tutirokire ruju nya bagwe kansene yenu bukina na gempe tuga inya indaliri cha count so kwithiro kwina very clear definitions cha watho bure kenda gutirethiro bwina tatanishi mvutano jo kuona jureo ijo antu batere we mostly imbie kuendelea na inya introduction ale ejirire ni retete inya kumatata lakini nkurukini nkauga atiri watho igintu kimwe lakini ugo wengwa kwithiro we muntu mwega ke muturi oku kumba continually uchikira iratu ne byantu bangi kutita ya watho kuita ya nkoro gutega antu bangi ugakara twimita empathy empathy rero the future is empathetic kinyango ugi chigeta kuthima ura tukuga ichi kuthima attitude kathima kinya empathy mtu ugo rimbo chikira iratu ne bya kampuni ugo gwitira ngugi bungana kire antu bandu kona mtu ena thina uriumba kuigwa thina mtu ungi no urito bungana no ntu ukomba kwambia kuigwa u omenya naru mtu munene tena ara mitandao nkamwiro ngana janjo tutijere anaje tu ethire na murimo no kuona na inkurikana kwi a popular artist ari actor o US o rumirwo muno igitari mwa guchenga a lose weight areja mbicha ciao irekirwa mitandaone arambia kwirwo uri achengi merie mikai kuthira tura notice na aria cancer na areja arakua can you imagine ugo wegwe naru we busy ukugangania wina nga ukunene muno ukunyia muno ugwita muno kwi mantu jaria ki mtu wina mathuganio je sasa kana ukiumba kuthima mantu uteko ugachira kethe mtu uri akuongera urito twenu ndije niki ukwenda omejokia very personally kuigwa all former president yowo kamwira mbugo aria agakinya so no mwaka tumbinya tukuthimira mantu jetu na kuja igwa na ginkoro tiga watho wake no tukinya na aru ethe atui watho itujamba no bendere agakuia na watho na bu waigwa watho ndibwita that bill ethic cause ya law you can be sure tukethirwo tukujukia njira ingi mwanya buru
mwanya kabisa na aru otumba kuruma antu ura antu bakuruma bangi ukauga my right kana yoni nkauga ura nkwenda utumba kairi kuga ura ukwenda especially kwi mantu specific utumba kuga uga wita wa address muntu ki mantu ja mwiri jwawe kana muntu jo wina disability wambia kumukumia withitha ya video ere extreme cyberbullying extreme lack of etiquette yani otegero kona ne antu inkurukie watho kwina watho butumbo change ya morality antu society omba kwithirwa it's more of public ni kwaton no mwanka tuchokere kairi mantu jara jaturaga jara atoitani nyamtu ekura jara ja tabia ciaku engwa onto mitandao tutitwire tumije ekuija na niere tukamitumira so tukamitumira ate nandi twitanane twingwa tukibona ndire kinyawona mantu jara ya kuthuka irasima tumwire tukuona ire ikirwe komieguru irasima tuandike aturie muntu wonde you see you don't have to say tema tuonde jarasima jau no curiosity arise within me nangachoka ngakira tuga tema ntu jonde ukonindi ku comment kwe mantu bantu bonde bale mana bonjirene wita webera ugo we smart ugo this smart jamoija kuja nkorone so nago mitandao nendio mitiriti ja twemita chori global community nande twinde inje mo intore mo ni ura tuteface kwau mitandao imbithuka inyama tunguki naru onto bumwe bwa mitandao naru tomba kwaria na antu baba ingi bateone uria tumba kwandika onto bumwe ake mitandao ne in 1 minute twakinyira antu 5 million no tonde twabakinyira tutumba kutharia onto bwa kutharua uria tuga 1 on 1 no tuitu kompeaga rimwe bullying ire skuru na cyberbullying tukwa bullying e skuru erikienine aritwa bakayukira wango kali na mantu wa michongo ano chakathira cyberbullying itithira 10 years from now ana baku no akethwa betho mama ntu jara weri na iketo mioso no yes na no mwanka kinyantu na boba thugani kwi mwekurujo naja turaigwa kinyawe mantu jawe na video ciao kinya kuno mwanka mtu wonde ithuganirio na personal level kinya thera mantu jaku jomba kwija by the grace of God ajakarura jaka work for your good kwi unnecessary to think imbiun kuthithia kumba ukarwate the internet itiurairwe na ndebe nonto ya mwakuru kundikania mwakuru aratumba kumutetera menya twe osambasere video izi oni kwamini wewe makena we muchori okwa tuthiro twina story tia wira tukaraachio oni mujoke video tera ngutumira wewe makena nonto we muchori okwa na pengine we kuijo tukayacho tukwarite why would you now as makena maybe 5 years ago kana mweri jumo kana 5 ethira twamenana na uwe na ndi ukwatwika wiponira uwo kamatire ndi na cheupe kwa kintu atomire amba wacha ni mu expose na ndire wambiri utoma biche ira mutandaone why ni utukuga atiri wathoburi tutiumba oburega tuga ibutethia bwina raini kabisa kuyobuka gwata na bugwate muthikiri wetu na mutegeri bonde na batetheke na twinde inya tugatethu wathoburi na gwitethia mantu ne jajau jate ugo information ne mtu teame atagutumite publicly witomithuma nao yugo atumire as a person actually mtu ngira kwithirwa gwatina ndi a present case era non to intention tugere cyberbullying define our intention ira wakiri akuga kuham kuthreaten ugo imbio thugana yo kithithia mtu uri ogutuma mbica ciaku mutumire na mwire na ndi ugo kona thina kana agakuham so tukauga in that case kwina law ni go apply sheria eu au na ene kuijira thank you umenye uraena makosa temwe kurura muntu ura postire bicheira ani again kinyao anto nabona ubwite kuthwania mantu ya moge bwithia na wituma intonto abyu no bwite kumenya gintu kiumire ki uwe getangi utina control ekyo no menye internet kana digital bullying antu bara bonde bara access a internet ni antu ba 5 billion 5 billion and okiki awi kware mo kaitre
komba wita ukithwana ya iche upe ngutumaira kethire kambira kuonwa America igakuonwa Australia igakuonwa India utina hagati kuonwa ende kinya imbira antu muno and it's very sad either kinya kithira muntu aburi intimate no atia utubwitikiria kuringa mbica untu yegu kane uwo titikirie ibukue uchora ibukue kana uwo witikirie kwiringa mbica utumira muntu kinya kethira ka muchore ogwate utubwito mutumira into abiu no ndutukomea na abikia after mutumire utina bitita na ki crime yo kuwa ukiutumira digital platforms kana programs with the ransom yonto yo wetaya yani kutuma muntu akuria ungini ungini nonto for example the information yaku ontonya mama una wa mtu amweterie ngiri 20 amurete akamwa ngiri 20 na mwere na mwa lakini ari mutumira video kuma wa ndambe dio mwite mbetse ewe ngiri mana tano mwangambe tire tia kuruka ngiri 20 ira tia we nonto na mwira ware ontumira bisere ku nkau uragi miro ke wa nkau ogona ende antu athikiri bagwite kumenya kana ategeri ba miro TV bagwite kumenya kwi mante ya moto gwithe kugwithia mutandaoni kinya kethia kaya kariatea utugwite kuringa mbica ciaku utina nguo utumira muntu kana ugibwithia manto yaku yangi utumira muntu kinya kethiri muchore oku kinya kethiri mwekuru oku we mukuru kana we thi mwekuru we mukuru kwi mbica imo utugwite utuma no gwite komea mbeca mbica utitumire utumenya ndaigeta inya thi mwira yomba kura iko watu iko no muntu ungi amirura akona mbica ira kambiria kana mubundi othimu omugira mubundi othimu akibwithia thimu eku achiona kuo aitumira no yatumira muntu ungi ndio kuga manto yaku yatambire ende ora makena wa sheria ina manto yamwe yamea for example kurigiria manto onto ayau ya muntu kuringa mbica cia muntu ungi atumambi mitandaone the bullying ina yangi ya kuri antu babangi nabo bamenyeretie ukuringana thimu bakwira no register aguri safari komo kuringira no register te line ya kumaita yele itukwenda otwa kibande ago kenda to change no kuona buna bune amba ba mitandao amba wo mitandao inyabo sheria yini ni oba prevent na ni oba wata na yaba faina kuina faini antonto abago ko ina manto amea number 2 fiere to economy abuse no fiere yo nyingi economy abuse in the sense that terrorism is defined very widely ukaona yari kwa ya agency maandamano ya agency baraba waterwe bathitangirwa terrorism batathitangirwe na kwenyange into batathitangirwe na kuithia into kana ku damage bathitangirwa terrorism kuwa baima gaindi no kuona ende thirikari yombo gwita kigaindi no tege gaindi nonto kuri mantu urandikire mutandaone yate kuwiria thirikari exactly au no kwenda kuria atiri waziri no I mean wakili no tinkuona igukurikana clauses muno kira kinyi bikureta thina muno ni ambiguity yabyo kwa tukaite clear to for example kuri mwe ku inappropriate sexual what ambo kintu kiran komenya inappropriate sexual concept of a minor. So yes, so koriatri kakui appropriate appropriate kiri minor kana nate kwenda kumaanisha kintu tukiwarire kia terrorism wo ni ma antu bachanjiro na terrorism lakini olelia antu bana mantu ya baguthi wo olelia ra terrorism kuiyanire na mantu wo gatini ariko so ne kinonto sheria ije bwithi tu ya ni utethia ntere nimo lakini de kinonto bakabwithi bateku specifically
kethira ni cheupe watu akirumana ni akirumana 1 2 3 kana ni akiwa 1 2 3 lakini wao wake watu akirumana meana mbue wewe kunje kwa tono mbeta mbua maybe mjinga si tikirumi lakini ndawita mjinga mitandaone kwa tuika indumanire kirumi yes nikinonto ite clear kuona ni mbio yongwe wachando na te ubongo ketho specifically kenda uchanjwa kirimanto jano tunande mekirete yonde kikabo kimwe ugatirima mtu akachanjwa nyamanto nyate bwithiti ende ibonto tukuende kwina oye kinya yatuika ni ukati freedom of thought na freedom of association na inya privacy no nduba kwa thirikari ka access your computer gadgets your digital information na imendelete na rio bako mdelete baituika njanji na batuika executioner at the same time na investigator batuika baka investigate bone ii makosa na baka uwe uthekwe at the same time kutina about thirikari wewe mbakwa lakini bali watire definition if bako ikira very broad baka wani manto ya kuwatanira na terrorism iyo cultism iyo religious extremism na child pornography na child pornography ni baka ibo me define bakwa child pornography kuwata ni define kiri sheria eu lakini ende yonto ya terrorism but we are new define it terrorism act niyo yuwa terrorism iwekira antu ubwa ubwa wakenda watini political interest kana religious uwekira antu kiubwa for example wabera babu bari akuringirangania kura butira aranthi kabuka thama miru ugetha bwa butiringirangania kura bwibange bumemi bumeko kana bari hawita kanisene ina butiri yakuringi kana bwakwa kana baraba isita end time kanisa end time wau bakubanga antura baetegenero na babwire ndi dwari ntukuyokwa ebwithe bukwe noro bwira bukwa atikwa we nwako babangira ora bwetambi iwije ndi extremism extreme cults sheria ningi ya that sense kwithira ni kumbambi ni kwenda prevent manto yau lakini ora tukuwa turua ni bwite ko define narrowly na specifically kethira ikanarrow down into specifics kenda te ka abused for example ya itrangency utukwa maandamana yara kaya ere abused no ntubara bathitangire inya batathitangire kuiti bara baithirie na tiba bunangire into imutandao ne bandikite bakira antu bachemaniana tuchemanie town tuite parliament owatogerwa terrorism ogeri terrorism no kuona ende ne need to define more specifically lakini intention ni law imwe ni nje ya muno ni nje ya muno for example ya manto ya kuiambesha bankine witumira mitandao hacking kuina hacking muntu atumira we computer ne kwao nonto no kumenya no thomete zaidi o access programs system kana apps cia banki ukawithdraw mbesa ya muthakora withdraw 12 billion kuma banki no kuona those things icho mbiru ikwenda prevent some of those things ntonto anjo view ni kwere kuriiria mantu yonto ya yau no kero ato gwithite manta yu ukaringwa fine ne 20 million ko ina manta amayena ya meya muno for example ne define digital assets very clear definition lakini da yadi define it bo muno baekira kinyambeza cia gucire mpesa ene is a digital asset
mbeca yaku cirikiri cryptocurrency is a digital asset muntu akurombetera andu atakurea lakini no kwenda umwitia na imwitia through mitandao is a digital asset no kuona ku ni define digital assets ya expand definition ya digital assets na wini into ikea access kwa access for example ika access thimu eku meando bakwenka yuke thimu eku wote kumenya ndayukia kametumira kuruma kanto neo Ikaokoba mikobo kana okoba na thimu eku kambira kana kwira andu bantumira mbeca no ayitu muno cheupe ayitu sana na thimu eku ngutumira mba ayitu sana kande agukwa imami hospitali ntumire ni mbeca ngitumira thimu eku isi we crime ni mwe crime barekire kiri this new law abaka wanibwite kwa punished ku prevent antu kutumira kwa accessa thimu ciantu kana computer ciantu kana passwords kinya cia thimu cia computer whether wina passwords yaku kwa access it is also ni mwena kuna watho no me antu batiji wantu baria omba kwitha tukarinde na makena unka yuke thimu eke kambiri scroll ngatumira antu messages gitumira thimu ya makena thimu inkobera mantu ya mathuku muno endi muntu urona ko ni makena akuwa ti uni kana ontura akuwa mbere kuya identity theft ginyone undefined we ari karinga thimu ngiciita cheupe karingira andu ngibera wi cheupe kana ngayuke kibanda yaku ngaitumira wita kubwithia manto kana ngayuke ATM eku maybe imbichi omba kuya tutura wesa mwe nke imbichi ndrono kiritambia ndona pini eku ngayuke ATM ongeta niombi banki ukaitambeta eta kulitambesa imwe cia crimes cia ci kirikiri sheria enjero na it's a good thing kuwina mantu ya muno except ya kwithira ikeya committee powers cia access websites ciantu na kwa access apps ciantu na kwa access computer programs ciantu na can delete. That means in your conversations ciantu. It means iba kuibunya conversation ciantu. Okay, anto pa kareka kwa rage mantu ya mengi mitandao na ndike tra ukari wasebania nonto igitarira kwa twika kamite yeye ne ai power sine nyo so anto no bagotiria wakili bagotiria re twena DCI me ko na body sire irare ombere before lo eze ya mendo ya nyari ucio na nyori ucio teka iraritwa ya DCI na Kenya National Police Service ibe dirite bakiritangu eze kaniwa ba merita mbere na nyatha iteke ile belo cio so does it mean that yantu baba tetra bena ngwiche kuritaringira ndika mete kendro kitano ntu kamete yinkona ne kwirwa nyaba karandi bawa cheupende to mwata ne kosa ri turendo mutheka miaka 50 kana for life ibo bako itire yamba urawire utewi kokotin nothing ibo bako ibo momberio na ibo mwisho bodi inge chio ni ngwiri kwiko bawu ke kotini lakini araba ko make mistake ni araba ku atire bomba ku delete website yu yeku batu wikite kotini okay na batikore rutha na batikore rutha ende unyo guthukira lakini kithira ka boko wata bauya ka polisi ukathitangwa ukira no githito na wina website yeku na koti ka onda website ira deleted there sawa ende alama kosa kwitha yari kaba ku investigate alafu ba judge alafu ba make decision eko delete wao anto batumia due process yani wikwa kotini witothikiirwo ikoti withikirwo anga mantu abakuwa no wirite makosa anga ubi makosa riwe ndi ulingwa faini kana koti yonda website ire kuye pull down
ibakuwa uwe no bakuonde uwe wengwa pull down wengwa on delete ni mwe amendment abekirite uwe wengwa antu oba me pull down ore abo me pull down we bakuya uwe website yeku milite uwo te milita ba milita bebo nubona Yes. ende au nio kuina taswishi au nio kuina thina lakini don't you think makena pengine kinya wona ntuna wina mutandao ucio waku na of course ati bakwandikira mantu mengi don't you think nini no either biased such that unde ntendete makena na to for example de kamitini ewe eko make decision and all that na inkuona makena right rite wetu tegwitanike kana mantu jawe na zako jatitanairie kana for example tuginya mantu ya politics iraje kuthai itwona tongeri baringana biongo muno na bakitha bakirumana nya sana don't you think okay akwithirwa uyu no murengo jura na ikamitini na kuona uyu we murengo ne ju atigwitaniria thirikari boya kana na kwari mantu jatebu ya thirikari ageta akadelete into yo kana mtu akatwire gamba na arumanire kana netherie something na watu na ingilo miaka kithomba ri utikuona yakae kwamba kurira ye create injustice ya tupamwe bara maybe batina any voice no mbuge committee mbuga one of the things ebwiri kwithirwo ereo ni bwiri kwithwa ina mbuga another one to check ibaterethero ibo bagwita ngugira bonka ibo investigator na ibo executor na ibo bakathiria case ekwithirerwa au na by the way kambuge sheria itithithiritwo aki wananchi wa kawaida sheria ni ya Kenya bonde politician pastor mtu wonde so teatige kethirwe keja politician rutha itikwa mtu kawaida kana tuga politician tubakenderea kurumana betikiritwe kurumana na baba bangi nabo batitikiritwe u tugu kethirwa kuri ukethirwa rwatho bure apply all round ki mtu wonde utu mtu kethirwa etikiritwe mantu jaja nusu kana ongi nusu ukethirwa kwe utumba gutegera mantu jo ja kuirirwa jo ja kwenda kwa amended riu lo iendere ndenda mono iendere anontu integerete indirete na antu baete cyber bullet imbonete ura kumboka riria antu bandika ira jana banini ba high school babeti ambicha ciao na bara na bate kumenya mantu amaingi na sometimes bakavanira bo bakenderea kunenkanira information yao mtu ambanya kuga ndi muritwa na te muritwa so kwio lo iwiga cover na kwio ngwitikia igaikia antu boega aki yambete kere mantu jo jangi jareo ni ambete imurike mantu jara tukuga jena thina no tunajo jena thina nene kwiro untu bura kwina mantu amaingi amathongi lakini gukeja mantu amakaijomba kuma thina nene tukuga mantu jara ijategerwe mbere mantu jara jangi jonde kinya tukienjoya goja mega jareo mantu jara mini ijategerwe untu freedom edera ni media kana expression untu bunene ndene ndiguru oja ura tugire kisira twigitwe tuona expression iu ne tumite none te antu bete vinya antu batera ijewe through these same platforms so te ati mitandao igintu gikithuku tukwenda utaka na tukwenda utiga nakyo mitandao eje it is here to stay the next level of technology ije na neo turi na au no tukenderera ni ata tukathiria atwashita na kumenya na ata twamitumira kiaragia mitandao ni ije na of course au no twenderete hivyo anything nanga yeteke basi ura tugwita thai kuri na kinyana baba ingito for example thai ana bari holidays thai urana kitambo baira watu ninja na napoka chethe boka ngaboka ure mubira ngaboka unengo ngaboka ringe siliva utekinto ya kiu thai ana baithara bari timone 24 hours no tunethiri toke deal na mantu jaja ana jabana hata tukaba protect nonto kire mitandao kya kolele thai githira yikiri almost everything ana bamenyere nyamanto maingi muno mitandao ni in fact rero bate kunindinya kuri atiari kana muchore barita mitandao na bongo bakamenya manto ja maingi sana ya thai kwina ana barabe mutsina nene batumira thimu kana computer kana bauriri ma iPad na mbigwe babe na atiari ana bato kaba protect ate sana sana ya thai na atiari na tabomba kuthithia ko make sure ana baba treta ku access manto ja tebui gintu kiambere we muciari no mwanka ukareo kiaragia na ana baku ukaba nenkera thimu batiga wita
thimu ibaitana ura touga asiefunzwa na mama atafunzwa na ulimwengu thaite ulimwengu abugwete anjara wengu urego muitana bukamuitana so gintu kia mbere muciari menya aria na mwana oku aria freely wigwe imbi ni atardithagia thimu na imbi akwenda akwira arita ke application fulani mbie nao we muciari umenya uria itangugi utumba kugambithia gintu utije no utumba kwira age generation ubera ikathimu nthi kinya umwake thimu ne oiji so utumba kwira muciari nete aririe mwana we nthi uthingate wone imbi kuthithwa choka ukare ukiinsista mwana uri okuna ara mitandao no mwire antu baria agu interact yabo ne antu bama these are real people ne antu bama those are not te marieto ne antu bama kingi muitane tumita etiquette etiquette ya kwithirwa wiki internet mutandaone imbi expected oja ura twira wake mantu ja kuria okerwa ukaria irio biekanywa ukathithio na kinya mutandao ju in etiquette ekwirwa ukaruma antu ugaeta tirasima uge tirasima comment mantu jonde jare mwana oku ambio muitana mantu ja ukethira no munenkere thimu mbie nago na ndo muthingatire ambie ni kwaria na mwana igwe imbio ngo akuthithia mitandao yonde antu aria umba gwitoka report kethira mwana oku na kwa affected mbuginyana kwa bullied na guntu actually kwa kulimit nyaku kwina privacy umba ku censor your nini social media platforms ire nyingi china antu umba censor for age ukethira mwana oku ogwo munenkerete YouTube nuije very sure tikingi akona nao no mekirite limit mantu jatwana lakini okaire oja ura nkuga muciari no mwankaye muciari woigwe mwana okuna kuona gintu ai interest ukauga ni intere ago mantu jo ndamunenkere thimu nthie nyago wone imbio yongwe kwendereo uthingatire mwana karogita na mwana oku continually that na aria ura ire indeguru ingi oje turi ni ura imutandaone nae kind anti jethira au neombwiri kugira nkauga muciari wonde na bwiri kumenya kwi tutumaira tukauga think tukauga think ti for ti tukauga ti turiuria tukaomba kuri mbere tuurie think tuuga think to get is for think before you mbere o act ukamba kuthink tukauga H for helpful mantu jau kuenda kuikira na mitandao neri helpful tunenkaira mantu jau ka think ka THINK tukanenkera na banini rira tweto bariria maskuru twabera hai ni inspirational mantu kwenda kuandika ri kwi mtu jage ikira inya necessary mono mtu wonde kinya tiga mwana no bwiri uchiuri mantu jau kwenda kwijana ndi kuga necessary na muthia buru kind tukauri imantu ja kumba kwa kantu imantu ja mega ja kwenda kwija wariria ana no monka baitanwe mutandao ki mantu ja ujonde kenda mwana ore ukweta gwikira mantu kana inyoja thithia achuri nyao na personal level is it helpful inspiring is it necessary and is it kind unombuga muciari wonde oneria mwana ruthene ru no ntukieni kira kinene na aru ithimone kiri okay yes. Thank you so much tukija kiwa bwana wakili mantu jana tunandi jethirito jayo na tijawijarejire and now that yapingi kotini tutikumenya natega mbarugieta lakini kuririkana kana kuringana na antu bakuwa ibakuwa kutari na public participation imbea ya kwithirwa antu iboritu maoni jao mantu jajo ndeje kurukwa ya wakili kana nataloe kuwa maybe thirikari ni batere kwithirwa ikiuria antu bakia amendment jaja kana ni untu no the constitution ire already ni untu boy already sorry law ire already na ni into ba change ya bikai pengine babatere kwithirwa bakiuria antu kana thirikari yino huru bwa kuchenjia tu bireba kuiba kuchenjia kire kintu fulani kubwitha sheria sheria yonde urethi parliament kubwitha national parliament kana county assembly kubwitha uti sheria bwite ukurukwa bunge itikurukite ki wananchi baurua maoni yo utiwe bwite ukuruka itikurukirite ki wananchi na weta bakorua mbi bakorua maoni yo bakero either batume memorandum batumire committee memorandum kana ba PF bongwa personally bete baya nembi
maoni ko inya sheria ye okay akuthiata bobwea ukethea kwintuko yekiri ngathitine kwintuko yekiri ngathitine na ya circulate kingathiti uwe kiwa ntukuna between itari na ri tumeni maoni yenu kirimbi parliament ya kuanga ibu kwenda sheria ikabuti umienda kana ibu kwenda ichinjo kabuti kwenda ichinjo ku sheria yonthe kinyeji itimbo kuruka itikurukirite process yu neke okurukite kurukirite process yu ketheta with to public participation which I don't with can with it ka ukethira mbote antu ba participate Okay. kana bomba kwethira for example be ira wethe email be amunde ho bakara ndio bache muntu okwiya na batanga city be yite antu bare akwiya kana beta kunge na Kenya ni nene Kenya ina 290 constituencies indi kwamba kwethira kwi bangi ba participate ba party nke Kenya na bandika report na bawa public participation iko bwithwa lakini uti sheria yomba okuluka itikurukirite kiri public participation ko inyeji Kidhani kurukirite lazima ne bwithirite public participation na nemwe akili wa no kuthiro ye kiro na kwatuka antu batiratiumiria kuwa maoni jao don't you think pengine ikubatere kuthira kuina create awareness mbere kiri antu bakathomithwa civic education bakathomithwa mbere bakirwa kuina gintu kigite kiwitwa cyber computer misuse and cyber crimes. Yes. Kuna kintu kiwitwa u na kintu kikiri until 1 2 3 4 5 6 and 7 so babwe ntukuna butiumirie buthikiri mantu jara jaikijo kenda na ndipo tikiria kana buregana najo nontu kinyokeja na ukeya na ndika computer misuse and cyber crime Tanto baba ngi frankly very technical nyeta ndo ngi bakwelewa inyimbi nyeba mama thomi baba ngi bakwelewa kwelewa kinyenimbi na no wero kintu yake uno ndo kwelewa inyimbi nyonde chopanga wa ande uninde tete na huku wata na kwelewa inyimbi na u ya ntethi ate so ntekutikia okay is it very important ko ndo anto ja baba ke the civic education before mantu aje uchethirwa yake bakija kuru maoni yes so public participation ni bwite kwa popularized kabisa mwanka ni bwite kwa popularized mwanka wananchi bonde bamielewa bakamenya ibontu ira ni publisher biru chionde ni publisher mbere si yambi mbere si kurukwa papasi yo publish ikienda wananchi bamithoma nete ikwara Kenya ki government press government printers urakwenda kuraga akaura akathoma lakini antu baba ibao baichinya Kenya gazeti na ithereri ibainya ba chio kinyoke ndo miura every Friday ni ithereri lakini ile ndio kendo miura no ure aba batikumba kuthoma gazeti and then the meana na sheria you ignorance is not a defense utumba kwa hoti sheria no ndende ne publishiro ne debate mbunge ne kulukwa ne saino president eye ya kurukirwe tariki 15 ya saino tariki 15 ba uri effective date itariki 4 November ko kuma Jumaine okay sheria yake thereri in force okay Jumaine except ira ya suspend record section 27 eu ya cyber bullying eu ne suspended the court ni ure kuina possibility iti constitutional ni kuna katiba ni kuna freedom of expression na privacy na due process those three things ni kuna biyo bithatu na suspend ikoti na kuina possibility court yomba ombeta completely uiti korocho kambi kiri sheria ko ukatwetera koti eite yamba lakini bubu yora yange yonthe yari kimbiru eu tariki 4 yaketha yari effective
yakendelea ko wende otumba kuwa we yatatangasirwe ka tutetere public participation lakini ukiawita kotini ukan demonstrate ukona na kotini that kutare public participation no itewe yonde sheria yonde no itewe ukethira wina ntubo proof ukethira wina evidence that kutare public participation kire mbiru no itewe court yonde. Thank you. Tukichoka kiwe Makena ingoteka nkona kiri daily work that you do incorrect kethira I'm not correct nkona 73% of the women globally ibara bethera ba reported iba experience cyber bullying kiri ngoira uwe wethero gita pengine nombe kwithira gitwira nye ikokoreka ni kwithira kinya kwina gender based violence online this in ade ko na musi na bidambi online kanile nombe kwithira gitolelezera yo kidogo thira no trimanite na mantu jau kana ange kruye iji na pengine victims ya babomba kwithira bambulitwe online. How do they cope? Kana nate baba tere ko cope na mantu nontu ya jana nontu sometimes no trim na mantu jara mtu akoro online uko na bru mantu very traumatizing manko ka kanya wewe ngo kiroko uri mtu nate akomama kaigwa ya mwakurura turona na ko to sorry to use that example lakini mtu winana nani ana bena umena na beta metanda one dai so wakiro ko mwana ujo ari trimana na mbiche mami okay ikari 1 2 3 online mwana uwe ngwa nate akuigwa menya uwe ngo trauma nyake mwana apart from nyake mani bandi turamenya ke mwana so antujonto ya ba victims baba bomba kutrimana na mantonto ajana bara wo umbite kutro nyogese gisolve na tiao bomba kudura bakiando matazate timpa bere buge cyberbullying na gender based violence kinyoga tega mitandao ne ore kari iraisi muka kwa cyberbullied over men kinyethera igukwiza na de kona we are almost coming to a middle ground that is a bit different bere tuta shima men but jeni tuta tukinyira arume enyendere nkona nandi baratonyitherwe kwinya hapo bere tutwire otegaka but gender based violence online mostly na ija mostly kire akoka realize that ntomurume na mukaba karan for the same post enye public post they political mukato kambia ko modify na how they look kinya na aja nonete ukona ntomurume ukaigwa akirombuga atetere skuru omba kwirwa atena mbesha lakini mukato geta direct to ura bakari what they are who they are twambirie kuona omba kwigwa nyatha ya marito status ikiretwo ibaguri bateguri na manjo ange aja nethere imukaka inyirwa nkuruki mono ukona social media mono to ateka percentage antu bara baingi baete cyberbullied more of that population is women na thine untu bure ketuma antu babega kinya bara baringi enda kurunga maiteta view bagachita ito na arungeja kumenda runga mambo keja na ndipo ambirie control nara mitandao ne bwangwata ndebo kauga ndebo gachwa mantu ateo kutuma ari mukinya antu babega bara baringi enda utika public post ukethira from that gender aspect batikwenda na bure tu untu bubwega it is happening lakini tutitiga kwita ngugi yetu ku create awareness so no tuenderete kwita choke mbuge how do they na tanto bara baete cyberbullied dina examples in Kenya antu bara ba cyberbullied para pick up their pieces barenderea tutinya kuba ni minya ba media ba mweba dangerously trolled bakajukua marieto jao bagetwa marieto bakongerwa mbisha cikongerwa mantu maingi na antu bara bakeja ba pick their pieces batu kintu kimokira twitana resilience ikumba kukurukira onto ugachioja kairi ugokira no kenderea maisha jaku no ntubure no ntumono tuwitana na banini tuga iko either capability to pick up your pieces kana the capability to go chita nde gororire ogwande utemame oguru ukamamo garagara ukira na the possibility we kumba gukira kinyo rumu mitandao na mitandao kukureria ande no ntu by the way ukejotega naru the celebrities in Kenya kana bara tuita celebrities be drive no ntu bo capability kumba guchita nde goro diria
social media baikirie on the ground paint na bonde guru ule bombaga lakini ukona mtu omba we pick up the pieces kethira ni apology endekana aga apologize kethira otebio biendekana a pick pieces chia wakendelea kairi muntu onde na bwiri ko develop perspective ya life ewe na ita resilience to mitana mono fast completely step mbere eke victim tukamwira no mwanka ugo ni gwa chiari betu irora beta skuru na batena iratu baragwatia mbio barathoma imbi bagera yo twitana resilience abagera yo twira kinya tugwito u twathithie mantu jonde turomba turachioja kaire tureja turakinya au twakinya imbiu yomba guchioja mtu onde ore gukurukira cyberbullying na arua tutira undermine pain eu tutikuga te ubaigerwe ou te utokuga it was painful na ni buntu buthuku na ndiguru yonde omba kwithirwa na mbicha chiaku but then what ugetikiria gwita na arua wita moyo jwaku kinya bibilia yongwa nigete ugakava kuri moyo nkurukie simbe kwite antu aguchiura oja pieces chiaku chionde kairi wambitia gutega mbere na kuendelea womba kwithu iba kurumire but kinya thito kuga internet never forgets kutumdu mitandao ya no kulikana former president akiuga weka umire Twitter arumi mono arumo mwanka meinga president at his level so te kuga ore orumo mitandao te ura igua lakini na kwethirwo wina untu resilience create untu bubu chira this is naru tumba kumira orumo imitandao inga biashara ikuga bakondiri ari chioje ruju kairi no untu mitandao ni etekira ibatu tukambuild resilience baturuma naru na rainira tugokira ruju tukagwetira no toba tuenderee ni kairi na Twitter ni untu bu mono kireana ba generation ni bakeja kenda to reduce cases of tumita inyayo kwina of definition as suicide from cyberbullying to ameta cyberbullying caused by suicide because to cyberbullying and it happens a lot tumeonete ndiguru ingi chiaome na kinya na Kenya na rate verified ukona muritwa na chiura ire okaigwa niki na mbite okukira mantu jantu mbugoshe ambicha chiawe thija skuru setup na mantu jangi jaja so ke victims bonde ba cyberbullying ima mantu jala jago ikiroruru ima ambisha ire chirio lakini nago chioje kairi uchire you can do better there is tomorrow roju tuteomba kumenya tomba gwa dokiuga internet never forgets technology progressive ikeje kauga roju ate buga images cha mtu chia confirmed cheje ta illegal chigwito so guteaje gutake your life kana gutake extreme kana kurega oso kuendelea na maisha yako endelea maisha yako endelea ugochikira inyande ne kuengwa na we pick up nuone the social media te kuoja ego kinyanga ne kugita ite tembere no kaorirwa by the way intuko bombo ko oso ko bully 3 weeks bakorirwa bageta bago chioje in those 3 weeks dust yourself no chire we na future no to imereo okay thank you so much no go na nya men baya se complete sana no kulika na last campaign kwa mtu aromi president na campaign ita saidi kwa president yes eta Mombasa asema ni mtu amulinga mbisa ekira mitandao campaign yethira mtu akathirira campaign yethira nano utekulika na story yes kinyo hawe tu no kuona kwe wetu anwe wana nyukinwe no ekira mitandao Zabira. Zeta kariu. Kile atike kurescue ni president ya wangu wengi. Siasa yake charichi kudira. Yes. Charichi kudira. So, cyberbullying to even men is real. Kinye kuona ya mwana Raila. Yes. Kokomwa physical appearance. Na mwaro ni by the way. Tigero inyawe nyuma. Mwaro ina Raila. Kana kinya president ukona thaye ndurant bo mwarasi yes kiri TikTok tandao yonthe bisa cia wechi urikuo ndo kwaria uma inya you no cyberbullying is part of cyber harassment which is actually criminal actually sheria iliwa section 12 iliwa tugwita wikira bisa mtu kana waria manto ya
health ya mtu ugima wa mwili wa mtu ati kuhete rutha consent utumba gwitakuwa mugambi na yajui murimu muna winti kwandikirite barua wikiria witakuwa manto yau utumba gwitoya kuyekira ki mitandao lakini no gone ndibetinda bekirite former president na araugire na yitwe na kari mara enda Kenyasa mara enda kibugira ke hospitali isi uni cyberbullying na it is true makena kuwa ni kosa inya suicide kule anto kwa mtu wekira kwa mtu okira rugi yako na bicha weki no mutandaone aishura especially get that in a strong will strong mind kana nya twana tutu nini to twana kana there is a lot of very many forms of cyberbullying kana nya impersonation again ukugera for example kule my friend yambira kule atura Dubai ende kwe mwari batura kwaria noe mu Russia ari no ku Russia noe mu Kenya akini ari Dubai batura communicate na kwa mtandao alafu asivu mbesha around 3 million amulira ndege ya Dubai ya baurana baendete kubwithi harusi Dubai na mwari u Russia ndugwira mwekuru wake nyire Russia Dubai wasema na airport ari mwekuru miaka 62 na muthaka ari miaka 30 muona kama tukire literally na 3 milioni igura 3 milioni igure na ndu theri ende mwari ura mwekuru ature impersonate mwari yes bishe au muria amwire mbishera ona mutandaone ne mwari owe ne ndota ewe so with that impersonation also is also a crime ngau watura webira wewe mwari alafu yanga thiri yuyo yite mbona thank you ngora tujuki ka break kanini tugacokera kagita gatikura jamu takirio Meru TV na muthikiri wa Thire FM tucokerete kagita gatikura yo komba kumaruka mitambone lakini ngakuririkania rutero Facebook gataki Meru TV Kenya rutero YouTube Meru TV Kenya na rutero wangu Live Africa Meru TV Kenya na wenda kuthira gintumira SMS yaku ni 0748918991 indene screen yaku tafadhali no ntumire SMS commentira wenyo kiurikiro kwenda kuria kwamba kuthira gicokerwo na ndacokera nkawata thimo ciaku na kinya SMS chino komba kuthira kumaruka mitambone. Thank you.